زانیارên zerdeşt berî niha 2700 sal berê bi gahiştina şaristaniyeke bilind rehên ziman û çanda Kurdî geştir û berberavtir kirin. Li gor İslamiyetê zerdeştî ji ademê heta îroj yek ji wan dînên rastexîn e. Zerdeşt baweriya xwe tenê bi xwedayeke anî ye û ji bo belavkirina vê fikarê hewl daye û li ser tika dîrokê bi vê awayî cih girtiye. Ji ber ku dîroknûsiya Kurdistaniyan gelek lawaz e, em şîroveyên Ereb, Tirk, Faris û Rojavayiyan mîna referanseke bingehîn dipejirînin û qîma xwe tenê bi van nivîsandînin. Em nivîsên kesên dinên ku di gelek mijaran de nivîsîne veke rast qebûl dikin. Ziman û çanda Kurdiya dewlemend dikin ji rêzê. Yek ji van jî li derheqê zerdeşt û zerdeştiyê de ye. Hemû lîteratûr bê nîqaş zerdeştî Faris, zerdeştiyê jî mîna dînê Persan şîrove dike. Zerdeşt peyxembereke Kurd e û li medyayê hatiye cîhanê. Kurd di temamê dîrokê de her dem bi pirzimanî jiyane. Kurd hîn jî di rojhilata navîn de bi awayeke pirzimanî dijîn. Ji ber ku Kurdistan her dem weke herêmekê navendê maye, zimanê genên cîranê xwe hîn bûye. Ji çandên wan sûd wergirtiye û çanda xwe belav kiriye. Peyxember zerdeşt jî yek ji wan nûnerên yekemîn yên dînên bi yekxwedayî ye. Doxrînên peyxember yên dînî bi gelemperî bandor li Cihûdî, Xristiyanî û İslamê kir. Bingeha ev her sê dînan digihîje peyxember zerdeşt. Wekiyên bi dînên din re. Çêbûna dayika Meryem û İsa îlhama xwe ji çêbûna zerdeştiyê standiye. Dayika zerdeşt dema ku 15 sal ye û hê bi kesî re neketiye têkiliyeke zayendî weke tîrêjekê hat sêwrandin. Em bûyera zayînê piştre li çêbûna İsa tînin. Tenê ne ev, peyxember zerdeşt di 30 saliya xwe de dibe peyxember. İsa jî di heman temenî de dibe peyxember. Bi awayeke derasayî bi şopînerên xwe re rûbara gayîtiyayê derbas dike. İsa jî li ser avê dimeşe. Li qiraxa gola Awîtalê piştî ku bi şopînerên xwe re 45 rojan deha dike, ber bi mîracê ve bilind dibe. Milyaketa bi navê Bahumenak xwe nîşanî wî dide û wî vedixwîne rêya rast dike. Ev di dînên din de hemberî milyaket Cebraîl e. Zerdeştî deha dike û ev di rojê pênceran e. Nimêja herî girîng ya sibê ye. Ev di İslamiyetê de jî wisa ye. Qiblegeha zerdeşt roj e. Dema ku roj nîm be, agir ji dêvila wê tê pejirandin. Wateya ahura maz da xweda yek e û mîna wî kes nîne. Hemû tişt wî afirand. Cîhanê di 4 rojan de afirand. Li gor baweriya cihûyan ev 6 roj e. Şeytan ehrîmen e û her dem xirabiyê belav dike. Roja qîyametê zerdeşt û ew roj ew dê herkes zindî bibe. Di roja qîyametê de ew dê pirtûka her kesî hebe û yên ku başî kiribin ew dê biçin bihiştê, yên ku xirabî kiribin jî ew dê biçin doşehê. Herkes ew dê roja qîyametê de ji pirekê bi navê cinwatê derbas bibe. Ev mîna pira siratê derbasê dînên din jî bûye. Ev pir ew dê ji bo mirovên xerab mîna şûrekî tûj, ji bo mirovên başî mîna rêyeke fireh bisekine. Li gor peyxember zerdeşt 6 milyaketên mezin û milyaketeke nemir heye. Dînên din hejmarê dadixînin çaran. Lêbelê wezîfe û taybetmendiyên wan wek hevin. Em ji mirovên dînnas re dibêjin mele, lê ji dînnasên zerdeştî re digotin mubîd. Perestîş ango îbadet ya bi tena serê xwe an jî bi civakî de hate kirin. Peyxember zerdeşt goştê gamişan qedexe kir. Cihû û mislimanan jî goştê berazan qedexe kirin. Peyxember zerdeşt şirk, piristina peykeran û çêkirina sehran qedexe kir. Şehwet, pozbilindî, derew û dijûn qedexe ye. Peyxember zerdeşt mîna peyxemberên din şivan bû. Başiyê ferman dike, xerabiyê qedexe dike. Puxteya zerdeştiyê digihîje başiyê. Têgeheka başiyê ya gerdûnî heye. Mirov bi başiyên ku dike tenê dikarî ji pirtûka nepenan re nake. Di heman demê de
حول ددك باشی لحمو جیهانه بلا ببه بنگها زردشتی دخرین اخلاقی ین کو باشتین فکرین باشتین کرن و باشتین آخافتنه زردشتی اولکه خوزاییه جبو همو زندیان دیلووانیان دخوازه ظلما لهمبر آجالان خدکه لهمبر قریشکرنا آبی خوزای و جیکرنا داران دسکنه آگر رحی اهورا مازده و پختیا خلقاندنه جبرویه که آگر پیروزه آگر هموتیا انرژیه و هر تشت براستی جی انرژی پیکته آوستا پرتوکه که آگاهی و زانیاریه مینا انجیلان آوستا جی هنه پشتی مرنا پیغمبر الچین وی هر دم تشت لیزیده کرن زردشتی مینا ایسا هات کشتن حدیثین زردشت آنگو گوتنین وین پیروژی هنه گرینگترین بشین وان متنین پیروز ین بناوی گاتاز گهاشتیه روژامه پیغمبر زردشت ده 20 سالی خدا جبو 10 سالان و دکشه عرب پرتوکا پیروزیا بناوی آوستای مینا زمزمه بناو کرن پیغمبر زردشت ده 10 سالین داویده نکاره دین خواه بلاد بکه خزم و ناسین وی تشتک ناخن دستی وی بریارا کوشکرنی دستینه ده چبا شاهی وی سردمی و باوریا خواه راوه دکه شاه جو باوریا وی حز دکه و جویر داخواز دکه کو بلا لخبات کارین ویرا نخاشی بکه شراب ده زردشتی ده و خوارنک پیروزه و ده مراسم دینی ده تیوه خوارن و کشتن قدخیه ده زردشتی ده گناهین هری مزن درو و کشتنه نخواه شباندنین بوی آوای چاوا دکاره راگه دینیندن امراوه بکن سرگینین بابلیان ین جوهیان راتی سالا بریا زاینه 586 تام دوی وقتی ده زردشت دست به بلاف کنا باوریا خود که دوان سالین خوین سرگونیه ده جهو دست به نویساندنا پرتوکا خویا پیروز توراتی کرن صندوقا پیروز یا کو 10 فرمان پیروز دیده و شرطی و آموروین پیروزین پیغمبر موسا و هارون دبه جه که نویساندن متن پیروز و ناوی دبه پیمانا پیروز جبرکو نج نجادوانه جهونا کبن دین پیغمبر زردشت لی بله همو هندکارین پیغمبر زردشت کو مجمار بریا جهویان لروجراتا نابین بلا بو به تایبتی جی خریستیانی برژه که بلند لسر دخلین زردشتی هاتی آوا کرن لسر ریا فلسطینی یهو صندوق پیمانا پیروز دسپیرن الچین زردشت زمان زکماکی پیغمبر زردشت کردیه آوستا به کردی هاتیه نویسیم لیزیده کرنین هواریان جبرکو بگلم پری فارسیه دگوتم پیغمبر فارسه جبرکو دینکه گردونی زردشت و مینا جهویان تنی بدینه که سینوردار نکر جبرویه که هم بکردی هم جی بفارسی وازاندا باشه آوستا لکو بکردی تی نویسیم هی و مخابن و دگلک مجاران ده امپاراتوری هری مروف هست یه به سردمه و به حرمتا کل هم برچان گل و دینین دن نشان ده دیناسین اسکندر مزن آوستا کردی شوتان 300 ساله لجهه که گرین ای جیهانه دیگل همو مخالفتین کو دست به بلاف کرنه هلانیزم کرنه لگور مکاتونن هوف لی جگلین هوکیدن را اسکندر گلک خوشبین به هوکیره دسوجه جنک لدوخه به شرط مرنه بجی مروف گرکه آنگو میراث گرک نیو هوف هشت دما کو مجار بو آوستا چما آقاس هرس بو و نویسین پیروزین کو لسر چرم هاتنه نویسین شوتان برسوا وی پرسه دراستین مذهبا اولی کو دما داگر کنا مصر دا جوروک شیابو و شارتیه جور کو لگور اسکندر زردشت پیغمبر همانیسته که دسر خورایه کو چاندا یونانی مکادونی جی در واسطه که جو فلسفه پلاتون و آریستوتالز پیشکتی تره اتشی ویده که هورکی جهان شارزا اسکندر پیغمبر کی جم نجادا هو ناسکریه و سردستیا بان دقرینین همانیش و ناتورالیست لهمبر چاندا خواه فرق که و جبوکوان جهولی را که درد کبره بله او آبسته کو لسر 12,000 چرمی هاتیه نویسین
و ji teref İskender hatiye şewitandin avesteya Kurd e. Baş e, avesteya Kurd bi temamî ji holê hat rakirin. Na, avesteya Kurdî û pirtûkên peymanên kevin di heman sindoqê de ne. İskender metnên orijînal ango ên li ser çerm hatine nivîsîn şewitan lêbelê metnên dinyên Kurdî yên li ser papîrûsê hatine nivîsîn bi peymanên kevin di sindoqa peymanê ya pîroz de tê veşartin. Ev sindoq ji hêla cihûyan ve ji Kurdan re weke emanet hat dayîn. Kurd vê sindoqê di nav heft çiyayên di nav heft avên ku reyawan bi hev dikeve di binya heft daran heft qat di binê erdê da veşartine. Destpêk Zerdeştî digel ku di dîrokê de baweriyeke bingehîn e digel xebata ji bo durustî û başiyê ji bo gelên arî yên mîna Belûcî, Kurd û Faris giringiyekê wê cuda heye. Bi taybetî hebûna dîrokeya Kurdan ziman û çanda wan berî İslam, Xristiyanî û Cihûtiyê gelek salan bi xêra tevgera ronakbûna Zerdeşt bihêz û mayînde bû. Bi bingeheke dewlemend gihîştiye roja me heke ev bingeha bihêz û zexmandînîn bûya di nav ew qas zordarî dagirkirin, qedexekirin û bişaftinan de nikaribû sax derketa. Ji ber vê yekê dagirker bi taybetî ji ser Zerdeştiyê êrişî Kurdan dikin. Baweriya Zerdeştî ku Kurdî kiriye zimanê şaristaniyeke pêşketî. Ji her alî ve bi xêra Pêxember Zerdeşt ziman û çanda me li ser bingeheke baş rûnişt. Pêxemberê İslamiyetê Muhammed û hevalên xwe jî Zerdeştî weke gelê pirtûkan pejran bi gotineke din di dema xwe de weke dînê Xwedê hatin pejrandin. Zanyarên Zerdeşt ewil bandor li Kurdistanê û li hemû rojhilata navîn pişt re jî li cîhanê kirin. Bi awayekî Kurdî li cîhanê belav kirin. Di Kurdî da bêjeya dîn. Zerdeşt çima ji xwe re digotin behdînî. Zerdeşt ji bo gotina behdînî bikartînin ev nav ji bêjeyên beh û dîn pêk tê. Mîna baş, xweşik, pir gelek wateyên behê heye. Di Kurdiya me ya îroj de bêhtir tê wateya pir an jî zêdetir. Gotina bihişt, behişt ku bi Tirkî cennet e ji vir tê. Dîn bi baweriyê dîn bi baweriyê têbe dîn bi baweriyê ve têkildar e. Bi awayek ku em dizanin gotina dîn, gotina dîn ya bi rastî ne bi erebî ye, bi arî ye. Arî Kurdiya kevin e. Ev bêje bi rêya çanda Zerdeştiyê ji Kurdiya kevin derbasî erebî bûye. Di Kurdiya kevin de dîn tê wateya hiqûq û qaîdeyan. Tevkariyên Zerdeştiyê yên ji bo Kurdî ji hêla mirovên zanyar yên ku ji Zerdeştiyê bawer dikin ji bo metnên kevin ên weke zimanî tê nivîsîn. Ji bo li ser Kurdîkirina lêkolînên zimanî yên berfire û ji bo kesên ku dixwazin Kurdî bizanibin çavkaniyên gelek baş in. Mînak gotina dibistan di Tirkî de weke oqiltê bikaranîn. Ev gotin ji ku hat, koka wê çi ye, ev tê çi wateyê. Kurdiya standard dikare were bikaranîn. Ji bo bersivandina pirsên di derheqê Kurdî de em vedigerin û herî dawî em li metnên dînî yên Zerdeştê nêrin. Em fehm dikin ku koka vê gotinê dibiristan e. Di, îkî, bîr, bilînc, hafza, stand, yer, mekan. Em dibînin ku dibistana cihê perwerdekirinê tê wateya cihêrengiya li hember hev rûbirû ye. Çi qas wateyeke wê ya kûr û rûniştî heye newsa? Kurd çima mîna eşîrên kevin ji holê ranebûn? Bi xêra Pêxember Zerdeşt heke zimanê me negihîşta asteke bilind ya şaristaniyê dibe ku mîna gelek eşîrên Anatolya û Mezrabotan em dê jî wan da bibûna. Heta dikaribû yek derketa û gotina dibistan bi erebî ye. Dibe ku em dê qet nizanibûna bê ev bêje bi rastî jî ji Kurdî derbasî erebî bûye. Me dewlemendiya zimanê xwe fehm nekir. Mirov dikare
به هزاران میناک بده. باندورا زردشتیا لسر سیاستا کردان زردشتیا کو گهاشتیا گشدان و شارستانیه که بلند ای سردمه لسر کردان بقاسی کردی دواره چاند و شارستانیه جی باندور کریه. دبنگه که مروی و شارزا گیانه که کوریا شیفای آوا کر. کرد روشلاتا نابین مروبین وسانه کو لهمبر جیرانه خواه نهوف و ظالمن ولاتی جیرانه خواه داگر ناکن و دواره گیانی و هشمندی مروبنین نوژینین جیهانی را وکرینه. ام بسای کراهین شارستانیا خواه وسانه بنگها دینی یاش زردشتی. براستی باوریا بهدینی یا راستین آنگو زردشتی دینه که لسر بنگها باوریا یک خداییه. گاوا کو دی یکم چافکانی زردشتیا کو کردان بنگه دگره تنه خدایک شارستانی و مروباهی هبو. دو خدا و پر فکرین کو ناین رخ نکرن دنویس هرین دینیین دروین انجه هلا فارسان به سالان شونده هاتنه نویساندن ده تینه دیتن. گاوا کو نویسین یکم این زردشتی گوددن عاقل و منطقی ین کو سالان شونده هاتنه نویساندن جارنان دوه کو نه عقلی بن. دما کو زردشتی تی لیکونین کرن دوه اب جداهی وره کرن. لگوری اسلامی زردشتی امام شافی یک جوان عالم اسلامی ده حدیثا 432 آنده خباتا خویا مسند ده دبیجه کو زردشتی اهلی پرتوکینه و حدیث لسر هنه ملا حنبالی جده نبیسه کتبه کو زردشتی مروفین خودی پرتوکی بن. گوا کو عمر آنگو خلیفه جی صاحبه پرسی که دبی بزردشتیان را بکن عبدالرحمن بن عوف گوت هز بوم شاهد کو پیغمبر دگوت او مروفین پرتوکینه وسا بوان را بکن. لگوری باوریا اسلامی گلین پرتوکی تیبی واته کو او باوری ده دما خوده دین راست بو و اسلامیت بردوامیا وی باوریه بو. حتی ده پرتوکا گاتا ده کو پرتوکا دینی زردشتیانه وکه خلاص کره کی پیش روژه ده پیکرین بشکینه و رحمه به قادم به بدن نویساندن. ناوی رزگار کرد کو ناوی ویتی واته یه کو جیانه زاینه و پربونه سوده دینه زاوشیان سوسیان ده زا کردیا ایروین ده جدایک بون جی جیانه. محمد گلک عالم و خلیفین اسلامی جیته ده مینا موسا ایسا هر وکیدن پیغمبرین رزگار کرن. برای دولت و مدیا داگر کرد که ده هر فرسنده ده حقارت لزردت پیغمبر دکن تنجبر کو او پیشوای کردانه. ده اسلامیت ده جی جه ناگره شرطین زردشتی اون کمر باش بفکره باش باخبه باش تبگره. ارکا هری بنگین از زردشتی شری لهمبر دروانه به زلالیت زانین که زردشت پیغمبر لهمبر دروکاران شر را گهاندیه و شاگردین خواه و خواندیه گول دجی دروان شر بکن. ده زردشتی دا هاتنا به دروکاران را خدخیه. ده چاپکانی دینیین زردشتیین کمنار ده تیگینا دروین وکی دروان تیگوتن که تیواته پیوین دروان درو کر. او کسین که بپرگارین تجی درو داگر کرن نورماله که دما باوریه که من زردشتی دبینن دین دبن. دجمناهی زردشتی براشت دجمناهی زردشتی براستی نیارتیا لسر کردان هاتیه دامزراندن. جبر کو کلک آلین زردشتی هنه کو بین سودوار گرتن او بنگهین زمان شهرستانی و چاندا کردی ده و انرژی پیدا دکه دا کو بگیجهی رو دبه وره تقص کرن دبه تاویز نیداین. راستیا بنایشیا کسین کو ایریشی زردشتی دکن نخصلتین دینینه لیبراستی لدجی کردانه. جبرویه که به تایبت دیجی زردشتی لترکیه مینا دجمناهی کردان تیراوه کرن. هر کس آزاده که به اراده خواه آزاده باوریه که هل بجیره لیبلی یا که ام دخوازن دوباره بکن نه اوه کمرو بلا بگرن زردشتیه دبی امسود جوه باوریه ورگرن که دمک دینه حق بو خواه تیدیتن که
êrişa li dijî zerdeştiyê bi armanca êrişkirina serbinge û kurahiya Kurdan e.